paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Takdirak pala dito eh. Pada anak man di pari badong. Bonles abangaws! Longganisa ken bisukol! Gumatang kayaon! Nalakalaeng mga kumare ken kumpare! Ay, pare! Ay, si kamod gayang pare. Ay, nakigtutak pa. Dandanik lang arod may batante awit ko amay sa timba abangaws. Kin longganisa kin bisukol alakaw. Ay, umaykan ba daw? Di ka agbat-batay. Ay, salbag kamay. Amom ama ipari ti rumwar-rumwar. Kan agpag-napag na. Hanggang soccer ka. Ni pare inting Mike. Gapulang tasikan ti kapitan. Kasta kakitin kanyak paray. Di mo aya ama ipari ti rumwar kan agpag-napag na iti sa dinuman. Stay home. Ay, saan pare? Naa. Sumbungbat ka pala. Ha? Apay nga sinipat nak paray. Soccer ka eh. Kita man to'y muging ko to yang. Ang mga nulimtag mo tayo. Oh, sinipat dalaang limtagan. Di ko na ma. Ang para kanyak. Nadagsay nakaslabataw tinaramid kanyak ni parinteng. Ay, jak mapalabas da ito'y nukunak to yang jak mapalabas. Anya? Masapul pa ayasi patin na timuging ka. Sana ibaga kanyak ti stay home. Stay home. Ay, basol mo matlaang Apay ngamin adi ka sumurot iti protokol. Amumit apanawon ita ti pandemya. Kalokwan ki di dayta, stay home. Wino panagtali na iti balay lang. Apay, adaya sakit ko ako bay. Kitawan bay. Stay at home ko na. Sumungbat pa lang. Iso sinipat ko na. Anya? Kas di tirumbang itikaskan ko na asuker. Kurang paikit dia. Di kayak na. Isurat ko pa iti stay home iti muging na. Mangrugi ka manen ako nakinteng. Masurunak gayam. Kahit agan anus ka Nag-resign na sa nakas kapitan. Kagawad. Masapaya buti ti arak. Tao minum kami kandi kwarog akaanak ka. Sige, mapitlaan, kapitan. Anggal, nabartag kayaon, hustaon, di yung amunti bagbagayaw. Amok! Isugag-tugaw ka dita. Narigat mo no sao asao to. Angkal mo kapitan. Ngawan dum-dum nga giti bagbaganda. Ayan. Wan matkit niya. Nasakitin na kamu ko iti bagani pare bandung. Ngaan niya, Anggal. Gasim. Imbaga nagapu kanot na kapitanak. Kit ibagak ngagtali na edda iti balay da. Ay apo. Nagsakit. Inaut-ut launay. Yan. Uray awan sakit mo a COVID no iso tibilin da. Masapul nga agtungpal tayaw ba daw. Ta para matlaeng iti pagsayaatan tayo dayta. Tinasayaat isardeng mong ti agi sursur iti lakaw. Panpanunutag nga rod. Ang nasaysaya at langan ngagpatakderak iti pagtagilakwak iti paraangan ti balay tatuya. Ay katadakan ka dayta. Way, tapnoan ti maibagbaga na kanyak dayta nga inting batingteng. Sa dino ti papanam inteng. Di mo kunaan amapan kayo manan aginom iti arak ken ni kwarog akaanakam iti tersena ni kagawad guanang. Ay si kamit.
Narigat mo't ano ka na yung ti panaginumay. Adda meeting, apapanan mi. Kasta ti mapan makimiting? Ah, Na? Insaw-saw mula iti danom day tapanyom. Sa mo impunas iti mukat mo. Ay unay kan. man ano ko ma? Ay agdigos ka ah. Ah, ay, mapanakon. Ditakan, jak kaya tagdigos. Nalamin namin. Ay unayan day siya at tao. Ni Berting day ta lumabas ah. At daawit na atsinsaw. Na, papanan na nga ta. Labsad ka pa pare Badong. Ay, mabit lang, pare Berting. Dumagas ka mampay ditoy. Apay ka de, pare Badong. Umay ka. Agtugaw ka pa. Taada pagsaritaan ta. Anya day ta, pare Badong. Kastaw, dumngag ka na imbag, Berting. Bukas ta, napan kayo nakimiting, Uncle? Kasta nga raw. Kahit manipod ita, maiparitan ti uminom iti arak, ken agilakaw. Kasta mo to na maiparit ti anyaman nga okasyon. Anya? Nagkarumatan ta? Nasa umon. Kasta ka grabe. Saan tayo ngamin ang makita ti kalaban tayo? Ta COVID kat nga raw. Iso asika, isardeng mo pa ilat ti mangipasada iti tricycle mo ita. Narigatin. Unang Uncle. Dapat ajak mo't langan makapasada. Inak man lagsapulan iti sabong nga orkidya di takabakiran. Ha? Anya ngay day jay? Uni mo ti chinsaw. Duktalat no asino ti agchinchin sulitan. Ay, itayak pa'y apukaw. Adda ka mo't lagayam dito, marikwanang. Awan mo nga mintaramida kon. Isuan na lagip ko tagdalaws kadagiti mulak nga orkidya dito likodan ti balay ko, marituyang. Kastaya. Ay, kwa gumatangak kumaiti mantikilya. No, adda. Ay, awanan ti lakok, naibus aminan. Diya mga ron makapan ijay ili gumatang iti lakok. Tamay parit mo ti rumwaran. Tanay, stay at home kanumatan kuna ni kapitan. Ay, anya. Ay, sayang. Laokak kumakit iti mantikilya di inlutok abagas ti kamutay. Ang sana balay. Agis istorya tapay nga raw. Ay, hagawid kan, marituyang, tanay adupay taramidak. Di ka manaktak. Naa. Ay, nabanhogak iti hustaw ang nagbunbunag ka dagiti tabla. Manipod iti baker nga gingga dito'y igit ti kalsada, Berting. Ay, Saan abale, pare Badong? Ay, Maudin daytoy apa nagbunag ta. sa bagay matki diya. Naibunag tayo, dagiti tabla dito'y. Nalakan tulayangan nga iyawid ka, no dan tumasapulak alugan. Ay, badaw. Apagisaw. Adda kayo gayaman. Agmerienda kayo. Naglingtaak iti bagas ti kamutay. Awan ti mantikilya, tuyan. Awanon. Sarado amin at Tersina. Awan ti paggatangan. Ala, sa nabalay, tanaimas mag. Agmerienda kayon kinibertay. Uncle, ang tagpukpukan iti kayo iti masakupan nyo alutay. Nakita. Ado tinaragadi ija kay kayaw. Anya? Asino tinakita nga agpukpukan iti kayo ijay ko raw. Diyak mo't amo, Uncle. Na, imposible mo't No iti masakupak tinagpukanan da iti kayo. Kat no siyak ti kapitan. Apay di da mabutang. Tinasayaat. Da kayo na mismo ti mapanmangkita, Uncle. Tapno mamati kayo iti bagbagak. Ipasigurado ka da kayaw. Iti masakupan ti lutiyo tinagpukanan da. Pasado alas 3, iti parbangaw. Nakitaan ni Berteng. Badaw. Nagsapa ka mata na bimangaw. Sa dinaw ti papanam. Inakdagasan ni Berteng. Masapa me ngay karga dagiti tabla. Taadan na alak ajaib tuyang. Anya?
Ada iti igid ti kalsada, dagiti tabla. Masapol ang may bunag main. Tapnowan ti makakita. Delikadaw. Ay unay matan. Itapay apanawan ti pandemya. Ama iparit ti panagoom mong dagiti tattao. Iran hadamot ti panagpukan da ka dagiti kayo no asino man dagita. Masurunak nga ron. Iso apali iwag, tanong maduktalak no asino dagita. Ha! Ibitin ko asi bibiyag, itipuon ti kayo. Ay, di ka man mo't agsasaw iti kasta, inteng. Amangan mo't no kabagyam mo't lang dagiti nagpukan iti kayaw. Di ore ka bagyak. Di damat impakada ka nak. Dusaak ah. Ay, di ka agdardara sudos. Di mo am mo dagita atat tao. Amangan no dayo damait. Katanya pa iti aramiden daken ka. Uy, Kwaraw, nakitam ka day? Tiyan niya, kagawad. Nakitak idi malamkalman dagiti pulis. Kat, nagado at tabla nga inlugan da iti lugan da. Ha? Kasta ka day, kagawad? Ni, apay nga katawa ka ngay. Ha? Amom ka din no asino ti aking kukwa ka dagiti at tabla. Ay, saan ko pa yung nga mau, kagawad? Iso nga inyawag kun aka dagiti pulis. Yay, At tapak adayo dagiti nagpukan ni iti kayaw. Kat madanaganak. Amangan no anya ti mapasamak kini Uncle Inteng. No matiliw na dagi jay ngagpukpukan iti kayaw. Ay, awanan to yang. Awanan dagiti tabla. Awanan ti kunak nga aramidag apag tagilakwak to yang. Ay, nagdamdamagak. No adda makamo iti bigla pa nagpukaw dagiti tablay jay. Kit adda nakaibaga. Ngay nalakanaw dagiti pulays. Ay, sigurado laki day. Aday jay apari inteng tinangibaga ka dagiti pulays to yang. Isulaki day. Awanan ti sabali to yang. Kay, anya ngay taramida. Nasaya at nakita ka dito'y pare. Apa yan nakastamatan ti panagsasaam? Nagtangken kan? Kasla kala kumilaw? Apay? Uray di mo ibaga. Amaw, sika, tinagipulong ka dagiti pulays. Tapno alain da, dagiti tabla. No kasta? Sika tinagpukan iti masakupa kadagiti kayok anya. Wayne, siya, kit ibagakin ka. Dakal ti bannog ko, kin nagastos ko pare. Iso abayadam amin dagijay pare. Kin ibagam ka dagijay apulays. Ta isublida amin dagiti tabla. Uray anya ti aramidam. Jak aramiden dayta. Salbag day di apari badong. Sakpay ti pabasulan na. kinapudno na kapitan. Ni kwarog kano tinangibaga ka dagiti pulays. Iso anapan inala dagiti pulays dagiti tabla ni kabadong. Matlagayam. Sakit din ti pabasulan na. Bayada kano amin tinagastos kan banog na. Ay, suron kun. Kano para kanya kamay sa karbangan nyo ti mangibaga ka dagiti pulays. Nang runa kat iti masakupan nyo alote, tinagpukanan da iti kayaw. Tirigat na garod. Kat saan mo't asyak. No di kat ni Kwaraw. Isumat tinangipulong ka dagiti pulis. Apay, adda pa maneknek mo, ani kapitan tinagipulong kadagiti pulays, badawng? Awan, ngam dakkel ti pamatay, nga isaw to ya. Iso bayadan na amin na nagastos ka. Kasta, timbagak kang kuwana. Imbagam ti kasta kin ni kapitan? Kituan na, apay kidingay. Ay unay kat akinamaag mon. Di kalakit nagpampanunutan. No asino dagiti nang ibagbagaam iti kasta. Anya, Talagang awan babain day di abadong Sakpay mo't kapitan. Ay, una yan ay. Idarumyo kit din. Tapno malungsot iti pagbaludan. Maruam? Un nga raw. Abay, di daan mo atalaga ang maiparit ti agpukan iti kayaw. No saktubay katamaok. Isot ga po na nga inawagak dagiti pulis. Ta syempre, concern citizen to'y kaanakanyaw angkay. makitam, dahito'y abunan, Kwaraw, ha?
Ay, Kas-asa na itaw. kanya ti aramidin yung kanyang tatabadaw. Ay, pangasi yung tadi da ko mampatayain. Awan pa'y asawak tatabadaw. Ay, salbag ka. Ay, Si kagayam, tinagipulong ka dagiti pulis Ay, bayada mamin na nagastos kin bandog kaw. ay, kuwa. Wenno saan? Dahil ito'y bunang kaw, timang dusakin ka. Tatabadaw, pangasyo ka di Kinapudno na. Awan apulos tangdan kaw. Basta impulong ko kadagiti pulay, tamo ka maipariti na ramid yaw. Awan mo't lagayam, titangdan mo. Makibibiyang ka kidain. Ay, agsagana ka kanya kita. Isa na. Ay, tumaraya ka. Ay, agsubli ka ko araw. Agsubli ka! Anya ti kaya ta sa winday ito'y paray. Ay, Kaya't mo man saan. ha? Sumurot ka itar kadagiti pulis ije presintaw. Ay, tulungan na ka paray. Pangasim pa rin tayong. Awan Ay. bibiyang ko itikasken ka. Mapan ka ije presintaw. Tapno pilaan da kan itikasong nga illegal laging. Ay, paray. Diyak kaya't ti mabalod, paray. Pangasim, paray. Help me! Ay kung kunam! Ha? Kunak idikin ka. Stay home. Ha? Anyang iti naramid mo. Ah, Di ko nam siguro makalusot ka. Gaputa ko nam kat panawon itati pandemya. Saan? Kamaudyanan na. Agpulukan pa rin. Ay, tatabadong! Illegal ngamin tinaramid mo. Agaramid ka ngamin itinasaya at tapno saan ka amadaksan. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabali pa nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.